Bila. Nadam, da se vidimo još. Kakšno sem jaz budala, lejte, kje se jaz tu vozim. Jeti, nemoj da se stidiš ništa. Neću. Stvarno, ovo, što su on neki dan donosili, pa dorčak pa ostalo. Lejte, koliko ima gospa Muckov. Petek je, ura 1 popoldne in jaz se odpravljam v Bosno. Sem zdaj hitel se rihta, tako da mi kar srce bo odpovedal. Grem pa na Kozaro in zdaj veste, kaj me je najbolj strah, kakšna bo gužva na carini. Sem hotel malo prejeti, pa je bilo toliko dela, da ni šlo in ni šlo, tako da zdaj samo gas oziroma gas. Jaz nikoli ne norim, tako da ja, gremo, bo pa tole neverjetna avantura, tako da nujno gledajte do konca, pa če niste naročeni na moj kanal, se naročite, pa stisnite všeček, pa napišite komentar, če vam je video všeč. Gremo dalje. Evo mene v Kozarski Dubici in ne boste verjeli, koga srečam. Človeka iz Trebenga, mojega prijatelja Pavleta. Me tudi spremljaš, praviš, ne? Ja, vi. In praviš, Balkan je zakon. Sigurno. No, super, me veseli, da smo se po tokem cajtu videla. Ja, mene to. Pa da smo nekaj spila, pa upam, da se še kje videla. Jo, da. Veselim. Super, evo, kakšno na ključje. Drugače pa še pogledajte moje čevape. Sem že zalavil, ker sem tako lačen, vrhunski z kajmakom. In tale lokal pri Fjakerju se mi zdi, da se imenuje, ima 4,7 oceno, tako da vrhunsko. Vozim se po obronkih Kozare. Tukaj se je čas, imam občutek, že nekaj časa nazaj ustavil. Veliko zapuščenih hišč, malo ljudi, ampak tudi to zna biti lepo. Zdaj sem pa prišel v eno vasico, ki se imenuje Turjak. Dotle sem vedel, kam moram iti. Zdaj naprej bom pa malo po spominu šel, ampak ta moj spomin je zelo slab. Aha, tukaj tega stadiona se spomnim. Namreč jaz grem tukaj na Kozaro eni gospe, ki sem slučajno k njej šel pred 2 letom. No, sem tukaj zašel in sem slučajno prišel do nje in sem mi obljubil, da pridem spet k njej nazaj. Zdaj pa tle vem, da sem se pelal, ne vem pa, če je to ta prava cesta. Pred 2 letom vem, da sem šel tukaj in da tukaj sva šla levo in to ni bilo prav. Aha, desno pa tudi ne, lejte, tako da ja, moram iti nazaj. Če bom jaz tole najdel, bo pravi čudež. Čist na slepo grem, no. Čist na slepo, pa po občutku, samo jaz imam ta občutek iz izkušenj, vem, zelo slab. Mislim, da imam dobrega, ampak po se pa zmeraj izkaže za slabega. Zdaj si nekam v ta pravo smer po mojem, da grem, ker grem proti Kozari gor v hribe, ne. Ampak ta Kozara ni majhna, ne. Jaz pa kar malo na pamet, kar nekako sem se zanašal, da ko bom tle, se bom že nekako spomnil, kako je. Zdaj se tlele vozim, ampak vam povem, dajte, čist, nič se ne spomnim jaz tegale, pojma nimam, dajte, pojma nimam. Cesta je še zmeraj asfaltna, more pa ratati makadamska, ker vem, da sem se veliko vozil po makadamu to prejšnjič. Zdaj sem prišel na makadam, ampak
Sem 99% prepričan, da nisem na ta pravi poti, ker toliko sem se pa zapomnil, da ni čist nič tazga, ki je bilo. Tle najbrž les vozijo ven in lejte, kako je cesta razrita. Pa sem gruntal jet s Peugeotčkom, pa nimam une asistence zavarvane, bi mogel prav v AMZS-ju narediti, pa če bi danes naredil, bi šele od jutr naprej veljalo, pa sem pa rekel, neč grem pa z Mercedesom. Ma, vse se jaz slabo lotem. Kakšno sem jaz budala, lejte, kje se jaz tu vozim. Pa ne gre, mislim, ne grem jaz nekam, ker sem tukšna budala, da vse, kar grem, kar mislim, da kar bo. Ja, sej mislim, zdaj tle pa, ja, lejte, zdaj tle pa niti naprej ne grem. In zdaj bom pa še tle naprej rinil. Mislim, v rikverc rinil, čakajte. Grem pa prav ven pogledat. Ja, lejte, kakšno je. Kakšno je. Tle ne grem več z avtom naprej. Lejte, ne se tamle, lejte, niti ne moreš prideti. Če bi hotel, ne, tle ne bo prišlo. Nemogoče. Rabiš džipa. Evo, lejte. Bumbar jest. Bumbar jest. Kaj čem zdaj narediti? Nazaj grem, čeprav imam tu 45 minut, nazaj grem do une vasice, Turjak, pa bom tam vprašal, pa ne mi povejo, zakaj nisem že prej budala trapasta. 500 metrov sem sigurno v rikverc rinil. Evo, zdaj sem saj prišel, ampak zdaj me čaka še ne bliz 10 km takele ceste. Zamudil bom, pol pa še po noč. Noro. Prihajam nazaj v vas Turjak, zdaj moram pa prvega človeka, ki ga najdem, ga vprašam, če pozna to gospo. Imam tam na blogu, bom odprl prispevek, ki ga imam, ki sem bil prvič pri njej, pa sem na sliki z njo, pa bom pokazal, pa bom rekel, če kdo pozna. Evo, tle so eni ljudje, pa bom vprašal. Evo, ne boste verjeli, tukajle človeka, ki ga prvega vprašam v vasi, pove, da je njen sin. In zdaj me, lejte, to je ta na motorju in zdaj grem za njemu. Ampak, lejte, tele poti se jaz spomnim in vem, da sem tlele se ni dalo naprejet, ampak mogoče pa on kakšno drugo ve. Evo, se še kar vozimo. Ni šans, da tole najdem sam. To je 1 proti milijon, da bi sam najdel. Ker to je tukaj teh gozdnih cest in vse, da ne moreš verjeti. Ne moram vam povedati, kako sem vesel, da sem prišel sem gor. Joj. Lejte, vam bom malo pokazal, gospa me je zelo vesela. Tudi ta njen sin, ki me je pripeljal, lejte, to je tista mistica, ki vidite že v prejšnjem videu. Lejte, tukaj je gospa v preprosti hiški. Je pa zanimivo, veste, kako je gospa pridna, ima krave, prašičke. Lejte, tamle je en prašiček. Prej je ena velika kravica prišla, a lejte, unale tamle, tlele je bil pa en čist mali. Kam je pa zdaj šel? Tak lušen je bil, vam povem. Aha, pa ne vem, kam je šel. A se ga bom še najdel. Ne, lejte, tu se kar, tlemle, lejte, prašički, kužek. Lejte tam malega, da vam ga pokažem. Lejte, kako je luškan. Lejte, kako je luškan. Jaz si ti ne bom nič naredil. Nič ti ne bom naredil, kako sta obe dva lepa. Lejte, tle pa, lejte, koliko prašičkov ima gospa. Lejte, 4 tle vidim, lejte to. Neverjetno. Neverjetno. Kaj je? A lejte pa tamle še en kužek. Ja, lejte ungale, kako je lep. Se ti si tudi lep. Midva se poznava že, ne? Ja, lejte pa, kako je pa ta lep. Kuža, pridi, kuža.
pridi, a ti si pa prvezen, reveš, bogi. Ja, te gremo po tebe pogledat, kuža. Ja, seveda, midva so prijatelja takoj, ne? Takoj so midva prijatelja, kužek. Moj lepotec. Kaj, ne bom ti vzel, veš, da ti ne bom vzel. Ja, res si lep. Lep si, tako si lep, da bolj ne bi mogel biti. Ja, glejte, idila tle, idila, saj zame, ne vem, to sem čakal noro. Evo mene v šotoru, vam povem, ful je hud feeling, tako da ful mi je dober, no. Tole je zame hotel z 6, 7 zvezdicam, noro dober, res noro dober. Tako da sem prepričan, da bom spal k top. Mal se kuža, kdaj v glas. Tle se tudi krave sprehajajo, pa prašički, pa mene to nič ne moti, tako da noro dober. Zjutraj vam pokažem, kako bo lepo tukaj vse. Samo upam, da ne bo kakšen dež padal. Evo ga prašička. Glejte, kdo me je ta prvi prišel pozdraviti. Kuža, pridi, kuža. Glejte, kako se razcrkla. Ja, kako sva midva prijatelja, ne? Kako sva midva prijatelja, moj priden kuža. Dobro jutro. Evo, takole izgleda moj šotorček. Tukaj sem ga postavil. Hvala Bogu, ni bilo nobenega dežja. Tukaj sem parkiral. Lejte, tukaj me je kuža pazil. Ne, kuža, midva so prijatelja, ne? Midva so prijatelja, ne? Ja, in to velika prijatelja so midva, ne? Evo, tamle gospa kravam daje za pit. Tamle, lejte, so prašički. So tudi me prišli zvečer malo obiskat. Malo se me sicer bojijo. Lejte, to se kar tle prosto sprehajajo. Ne boste pa verjeli, ta gospa, kako je pridna, delovna. To ima prašiče, krave, pa še težko hod gor tamle. Koliko imate ovaca? Imam ovaca 24, ove velike, stare, imam 12 jaganjaca. Svaka čast. A koliko ima svinja? Svinja imam siće, neke ima prasadnje i onda imam 3 prasta, 4 imam prasta. Imam 3 krmače. A imala sam na to pa sam prodala, nekome čovjek poklonila, nisam ni prodala. A koliko imate ovih goveda? Imamo jedno, imali smo 3 i bika za plod krave, pa kad je djed umro onda ne mogu ja toga ništa, ne mogu. Ja s tim se baviti, boriti. A nike korist mi. Ja sam što jaganjam što ima, to smo pokoljem. Ja ništa ne prodam. I nema koji, svaki ima vojka ovaca, ima krmaka, to je sve nagomilo i onaj što nikad imao nije ima i sade. A ja i moj mladenik, kad se gađi nešto radi, drva i što gođi, kad neko dođe, vi ste sad prvi. Kad dođeš, odmah pada janje. Super, hvala. Da, samo što volite, janje, prasa, ima sve. Volim ja to sve, hvala. Super. Sad ti se ne moraš smisliti ove kante. Ko sem tle nazadnje bil, se pravi 2 let nazaj, gospa niti vodovoda ni imela, zdaj pa so ji eno vodo pripeljali, tako da ima tukajle in zdaj tukaj se bom tudi umil, kar je meni čist ok. Kako lepo gospa skrbi zame, lejte, kavico za zjutraj, piškoti, to je ta kužek, pa še gospa bo rakijo prinesla, tako da super. Isto god ima želju ti. Evo, gospa mi je kavico pripravila, piškote, rakica, tako da sem tukaj zelo lepo sprejet. Glejte, prašičke lepe. Se vam ne bom nič naredil. Jedi, nemoj da se stidiš ništa. Neću. Slanina je ovo, što su on neki dan donosili, pa dorčak pa ostalo.
ti znaš da slana ne može biti tako, neće biti ono zategnuto. Zamrzivače, evo imaš pa je sve čisto. Evo, pogledajte kaj mi je gospa pripravila. Super. Gledajte, koliko ima gospa muckov. On leta mal je najbolj luškan, 2 garfita. Muc. Te videli, kaj je tle noter. Mali prašički. Prašički, kako ste kaj lepoci? Niso lepi? Prašički. Veste noter? Prašički. Dajte jih. Prašiček mali. Zdaj vam bom kravico lahko malo bližje pokazal, ker drugače se kar boji. No, lejte, tamle še ta mal. Drugače pa malo je megle, pa ni vidljivosti. Drugače pa tle vam povem, čudovito. Drugače je ta gospa neverjetna, lejte, tle ima še vrt. Sicer je povedala, da ne more celega obdelati, kar je logično. Kakor 72 let je stara, pa veste kaj, komaj hod, ima probleme s kolenom pa s kolkom, bi mogla iti na operacijo, pa pač nočet. In to se je čuditi, da ona tle preživi in veste, tle zjutraj je prišlo ene 20 ovc, tu so tudi njeni. Videli ste, koliko ima prašičev, goveda, neki kokoš ima, 5 mačkov. Neverjetna je ta gospa, res je neverjetna, kako to vse zmore. Lejte, tle celo fige raste, kdo bi si mislil, da bi tle na kozari fige bile. Pa lejte, bodo, lejte, so že, lejte jih. Tako da no, tole pa njena hiška. Stara, preprosta, noter ima štedilnik na drva. Tle se tudi kar okoli sprehajajo prašički, pa to jih ima preko 10, se ima tam samo 6 mladih. No, tle sem je avto parkiral. Res, fantazija tle, fantazija. Evo, tle je teh črnih malin, kolikor hočeš. In ful so dobre. Evo, tukaj nas je zdaj pelal do tele hiške. Lesene, to je njegova hiška. Rekel, da tu so tudi brez problemov z menem, da lahko prespimo tle. Tako da mi je tole majčkeno vam pokazal. Super. Odlično. Evo tole lepo jasco. Prideš sem lahko z avtom in je ta gospod rekel, da če kdo pride pa kampira, da mu ne bo noben nič rekel. Je pa on tle gozdar, tako da že ve, da je tako. Drago mi je bilo. Nadam, da se vidimo još doći ću ja sigurno. Hvala vam na svemu. Da, rekao daš doći, uzmemo travnić. I pozdrav mi tamo onoga momka i pozdrav mi roditelje i sve, ako i ne znam, vidit ću i sigurno nekada. Da, vidimo se još tu I sigurno. nek te sreća prati i Bog čuva. Hvala i vas i puno, jako ste vrijedna da, baš volim, gospođa. znaš da si mi na srcu ostao. I vi meni. Da, Boga mi, eto, hvala, živ, izdrav hvala. bio, nek pozdravi sve i da ti sreća prati, da lijepo prođeš u putu i da, i dođi. Hoću. Uvijek, imaš sad je to, da dođeš i da, nek te Bog čuva i svoje drugove pozdravi, sve živo što rade i baš si super. I vi, super, hvala. Super. Ovo ti je planinarski, u planinarske svrhe služi malo ovaj dom i gorska služba spašavanja. Da.
međunarodni projekat je to, međunarodna zajednica je finansirala dosta ovaj projekat. Aha. Ali nije još otvoreno? Nije još otvoreno, znači dok se ovo malo iskrči, sredi, tako, bit će dežurna služba, vjerovatno će raditi tu i tako. Neko, tako da će biti za potrebe znači planinarenja i za potrebe gorske službe. Ali možeš doći i kao turisti da... Moći se doći, vjerovatno da hoće, znači nema super. šta. Da. Sad na tu Lisinu i na Mrakovcu, Uplanik je nekad bio za vrijeme Tite, to bi rekao narod. Znači to ide do spomenika? Do spomenika na Mrakovci, džipom ili pješaka, znači planinarskim stazama. Možeš da dođeš gore na Crnu Lokvu, dalje vodi do Lisine i onda od Lisine ide preko Gole planine i dalje se nastavlja na Mrakovcu, do spomenika. Aha, super. Jeste. Zdaj sem pa že spodaj in me je pa ta gospod pelal tole pogleda, tole ob eni rekici. Tukaj lahko tudi najameš tole hiško, prespiš in imaš tudi vse to, kar tle vidite, imaš na uporabo, tako da mora kar lepo biti. Glejte, tole v bistvu na drevesu. Bomo šli pogledati gor. Možeš ti, možeš. Gremo pogledati tole čudovito hišco, kako izgleda še noter. To znalo odprti, aha, drsno, aha. Glejte, kako lepo za dva prespati, ni neko razkošje, ampak super, glejte, tudi tukaj se lahko sedeš, tamle teče rekca, prej skoraj ene par hiš je še gor, WC bo tisto najbrž tamle zadaj, tako da, glejte, prav fino, lep, vse lepo okolica urejena, tako da super je tole. Evo, tole je pa en majhen mlinček. Da, mlinček, ja. Zdaj vnutra vidiš. To je še v funkciji, kot je gospa rekla. Ja. Sem zdaj trenutno... Trenutno samo jaz go pokažem kako su. Viš, tu da se da žito, tu se da pripravi i onda tu brašno teče. Razumiješ, a gore voda teče, vidit ćeš vamo. Vamo odgoj gdje voda i onda dolje vidit ćete kolo okreće. Aha, ide voda. ali sad nema vode? Sad nema zato što kažem ti smanjio, a drugo nisi još popravo ko si vuku, viš dolje kolo okreće. Aha, da. A ovdje ide voda, viš kud ide ona. Aha. I to melje, ona je ispravno, sam gore treba sad popraviti još. Aha, razumem. Vodu sklade pa si malo ovog veka slabo ima meda da prodaju. Tukaj imajo tudi lepo urejen, bi rekel, igrišča. Tole je za fuzbal, tole je za odbojko. Tam na stran je še en za fuzbal, pa tamle je koš. Tako da imajo tole res super, pa kakor vidite, zelo pogosto kosijo, ker je tako lepa travca. Zdaj se pa že približujemo Kozari, gledajte tle en lep hotel. Se pravi Kozari, to je tle, kaj ta spomenik na Kozari. Mislim, da smo tu že kar tle. Zadnjič sem bil, ja, tle smo, vidim tamle. Kar tle mi parkirali nekje in to je to. Zdaj sem na poti do spomenika. Jaz sem tukaj, mislim, da prvič bil, ko sem 8. razred končal, smo šli na končni izlet in se prav uživo spomnim, kako je bilo. Nisem se mogel načuditi tem stopnicam. Zdaj sicer je to že malo slabš, malo propada, ampak imam še čist uživo v spominu, tako da se vedno rad tle vračam. Boste zdaj pol gor videli, pa spomenik je pa res veličasten. Prispel sem do spomenika. Glejte, jaz nisem nekdo, ki bi veliko dal na umetnost, pa tudi razumem se ne. Ampak glejte, teli spomeniki, NOB iz časa Jugoslavije, pa so zame umetnost. Glejte, tole kar narediti 50 let ali pa 60 nazaj,
ni bilo kar tako, tako da in lejte, kako lepa zadeva. Tamle dol je muzej te bitke na Kozari in tudi te zadnje vojne. Jaz sem že dvakrat bil, tako da ne grem. Drugač pa tole vam bom tudi iz zraka pokazal. Ne bom sicer danes drona spuščal, ker niti vreme ni ta prav, ampak imam 2 ali pa 3 leta stare posnetke, ki so fantastični. In gledajte naprej, boste videli, kako je to lepo videti šele iz zraka. In tam šele vidiš celoto in je to res neka umetnost. Če si dosti suh, greš lahko tlele noter, v sredino, ampak jaz nimam te korajže, ker se lahko naredi, da ne bom ven prišel. Da še tukaj na Kozari mečkam strnem moje vtise od včerajšnjega pa današnjega dne. Ste videli, kako je ta gospa, pa tudi njen sin, kako so bili vsi prijazni. In lejte, to je res ena taka izkušnja, ki jo preprosto ne moreš plačati. Ni turistične agencije, ki bi ti to ponudila. Če pa že kaj podobnega ponudi, je pa to vsaj malo fake, če ne čist ne. Ta gospa je res neverjetna. Saj sem rekel, jaz sem k njej prišel pred 2 letom, ko sem se zgubil. In ful lepo me sprejela, vse bi mi dala, kar ima, pa nima veliko. Tako da res čudovita izkušnja. In tudi ta Kozara je meni kar zanimiva. Lejte, tle za kakšno kolesarstvo bi bilo super, je cel kup teh makadamskih poti, mogoče z električnim kolesom. Najvišji vrh je 987 metrov visok, ni to tak, je tle spomenik, zdaj tle spomenik za menoj, vidite. Super zrak, taka mirna planina je, niso tukaj neki hudi vetrovi pa to, tako da mislim, da je tudi za kakšno rekreacijo fantastično, pa ni to turizma, cel kup tam, ko sem bil jaz, ga sploh ni, tako da meni je tukaj všeč, zagotovo se še vrnem. Zdaj, tole je tudi ta zadnja zadeva, ki sem jo posnel v tem videu. Zdaj sem na poti proti Bosanski Krupi in sem tam še dober dan, tisti bo nov video. Tako da gledajte tudi ta drug del tega mojega podaljšan vikend potovanja. Pa, če še niste naročeni na moj YouTube kanal, se naročite. Samo kliknete gumb, naročite se, pa potem še zvonček. Tako da, to je to. Napišite, kako se vam je video zdel, vam je všeč, vam ni všeč. Me zanima vaš feedback, tako da super in se veselim naslednjih dni.